وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أستاذ مودي on jarama albarka boy min toriki Allah Allah on yobo on ko buri e moƴƴude amina on jarama weltike fotano awa haray kañum kadi haray lan profita ɗo haray ko ɗum woni andingol kañum kadi jama on haray miɗo ɗuma udditi site no ɗuma gasa hara woɓɓe no andi ka Facebook inne kan ka YouTube no gasa haray woɓɓe kadi anda haray fi hendagol lan ko ɗum wi'ete ka YouTube ko yontigi windu oustaz Mamadou Alpha haray noon ɗuma oustaz on windirte haray ko OUSTAZ wiye oustaz on tigi winda Mamadou avec MAMADOU o winda Alpha on avec ALPHA so on tigi windi ɗum ɗon haray kala so on tigi tawi udditi o hi'i haray ko ɗum wi'ete vidéo goto o ndaaray photo hun tosokun haray no windi ley photo hun tosokun an hino ley on tigi no wawi ñoƴƴudugol ka photo hun ɗon si ɗon udditike o ñoƴƴa ka windi ɗon playlist haray playlist so ñoƴƴi ɗon o hiya inchallahu darsuji molanaɗi haray kañum kadi wala uzakki ala nafsi haray ko ɗum woni haray on tigi naafi ko mantagol kono haray ko ɗum woni but an o bimana haray fandore an e waɗugol ɗin darsuji ɗon ka YouTube haray ko wallitagol jama on de tawde haray buyno ɓitti haray wawgol janggugol ngol haray woɓɓe kadi jangi wo imma samedi maɗum a dimanche ko ɗum woni asewe maɗum ɗuma maɗum ala haray noon si tawi woni darsuji ɗi no ka YouTube nde tawde haray woɓɓe wonde haray no ka cuuɗi haray on tigi no wawi janngude ɗon haray noon haray kadi hina ko on tigi suɓani ɗen ɗon a defte ko sabu mi hi'i haray buy no leyɗe portoɗo faalaɓe janngude ma fuɗɗinoɓe janngude gila ka meɗen tawata hara maddaji goo mana fannuji goo hara no sattaniɓe ko ɗum waɗi on tigi suɓi fannuji ɗi tawata hara ko ɗum woni haray matiére ji ɗi tawata haray nokkeji buy alaka e janggede haray on tigi kadi miijani hoore muɗum uddugol nden ɗon ayolde haray ko ɗum waɗi on tigi no waɗude ko wiyete usulul fiqh no waɗude ko wiyete annahu no waɗi kadi balaga haray no waɗude kadi ko wiyete alfiqhu haray ha ɗo ni programme ji ɗin kadi no jokka haray faalaɗo ƴewde wo haray no wawi natirde ɗon haray kadi téléphone an on kañum e adresse an ɗuma email on fof no toon haray on tigi no wawi natude ɗon kadi kala ko tawi no ɗuma jilɓimo ka masalaji si on tigi no andi haray meɗe wawi humpodirde kadi ka Viber si on tigi anda kadi haray fawqa kullu zi ilmin alim haray en wawa landade ɓurɓe e towugol alluje ɗen haray ko ɗum ɗo mi marno kadi komi weltano jama on e komi yettitantaɓe haray but an on ɗum ɗo bimana fandore hande ko wallitagol jama on nde tawde haray ɗuma technologie on yaari yeeso ha haray naye jangir ga kadi wano jangirten noon ka meɗen saabu kam min courant ala picci fof ala en noon ɗo hiɗe yoɓude facture ji internet e ko nande muɗum fof joni haɗay ko waɗugol darsuji ɗi to ko ɗum waɗi mi ɗetti anni e waɗugol ɗum ɗon kañum kadi tawde musidɓe men kadi fof kañum kadi no uddiri jolɗe goo haray min kadi ɗetti uddirgol nde a yolde ɗo miɗo tori Allah subhanahu wa ta'ala yo taw hara ko on tigi waɗani ɗum ɗo ko halisatan li wajhi alkarim haray mi torike mi aray kadi mi hiwrike kala jentiɗo ɗuma émission o mi hiwrike kañum kadi kala tawaɓe ɗuma organisateur ɓe oɗo fi émission kañum e ɗuma Mamadou Aliou kañum e ɗuma goreɓe makko ɓen fof lawol kisal fof kañum e ɗuma équipe mum on haray ko ɗum ɗo mi marno komi yettinana jama on si jama on kañum kadi no mari lande haray ɗe wawi jabade yeruɗe anduɗen ɗe yeruɗe en andal ɗen kadi landoɗe ma ɓurten ƴewde ka nder defte wassalamu aleykum min nani awa joni on jarama barka buy Allah hokku baraji ɗi finare ɗo min landi yimɓe ɓen kala faalaɗo waɗude landal wimo wawi waɗude étoile 60 woni star 61 haray usasiɓe no habbi en ɗo seeɗa kala marɗo landal yo waɗa ɗum ɗon étoile 61 haray min wawemo udditande radio on o posa question makko joni woɓɓe ari ɗo usaji lan udditande ɓen ɗon kene assalamu aleykum ɓeɓe men guɗi tani waaleykum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh saden no jenti on ɗo assalamu aleykum ɓe numéro mum sakkitori honno 42 82 assalamu aleykum waaleykum salam tullah assalamu aleykum ustad
en fait mi fala landagol on fi tawi huɓɓingol wono suratul baqara ni nde ɗa walade tawi sino dagi gon tigi huɓɓina ɗon accita ɗon ha bimbi hay so tawi on hara yiida e muudi mum nder ɗum kadi kono hara alquran an huɓɓi ɗon eskiru no dagi haray koye nden ɗum ɗo ɗuma harma haray ko inneten ɗum ɗo harma few par ce que heno jeeya e sunnaji haray no jeeya e sunna si on tigi no waalade koyo janngu kadi morde bakkara ɓaɗnuma haray noon kadi ko minel ahsani no ɓuri moƴƴude kadi nde ɗa waalo tawata ko daalol allah ngo sakkitoɗa ɗumannade kono noon si goɗɗo no hiidude e sonnajo mum on e baldi hara alqur'ana no janngude ko ɓuri moƴƴude haray koyo on tigi ɗanni ɗuma o sabu fiyonɗum sabu si on tigi ɗanninaali haray o naatori eɓe teddinta daalol allah ngol haray noon allah ko daali wa man yu'azzim sha'ira allahi fa innaha min taqwa alqulub haray wondema haray no jeeya e teddingol mandeji allah ɗi ɗum noon no jeeya e mande wondema neɗɗo wonko huulo Allah si tawi woni hewti hiidugol mbaldi haray wal ahsanu ko ɓuri moƴƴude haray koyo ɓe ɗannin alqur'ana on sabu teddingol ɗuma alqur'ana on sabu alqur'ana on ko ko teddu ɗum wallahu a'lam on jarama Allah ko mbaraji ɗi amin on jarama assalamu aleykum antuma wa aleykum salam ɗo min udditande hikkiɓe ɓen ɗo awa salamu aleykum ɓe numéro mum sakkitori ka ko 4547 salamu aleykum aleykum salam rahmatullahi taala wa barakatu salamu aleykum ustade waaleykum salam wa rahmatullah haray koko maako ɗon ɗon si noddinaangu téléphone o si tawi on tigi no noddini hara ɗa mannade a coupitel mo noddinaangu ngun haray si tawi on tino mari bakkate muɗum mi landi noon si tawi hawri on tigi no hakkunde yimɓe ɗa waɗi hara tawi mon hewti juulugol ɗa waɗi on programme ɗon ko téléphone maɗa tawi mon noon hewti juulugol noddina no hara wonde hara ɗaka l'école ma heɗa e nder bis walla ma hara hakkunde yimɓe ko buyi ko woni quoi hara volume on sinon ɗum anni seeɗa hara woɓɓe ɓen fala ka nande est ce que haray no dagui ɗon ya coupe kowoni noddinde kon ka haray koye accito ɗon noddina ɗon ha gayna no daiman haray karama koɓɓen no yinni ad-daruratu tuqaddaru bi qadariha bimana si tawi woni ɓittede fewndike hara yeru ɓittede nde an a newnante yeru ɗum ɗon ko inneten si tawi woni hara wona an waɗi ɗuma hara ko programme noddinandu sikka ka bis ma ko nande e muɗum haray ɗon hiɗa mari ɗuma suwaji siɗa wawi ɗuytugol volume on haray ko ɗum ɗon ɓuuri moƴƴugol saabu angal taƴugol haray daalol allah ngol sa wawata noon ɗum ɗon few haray ko ya accu ha yewtere nden nde timma bimana kaɓe so inni ashhadu an la ilaha acca ha o inna illa llah ha o tabitina reweteɗo ala so wona allah si tawi bee taƴa ko ɗon taƴata kono ko ɓuri moƴƴude haray ko ya accu ɗuyta volume on noddinana ɗon hoore mum ha danano e hoore mum sabu hiɗa wawi ɗuytugol volume sabu leere mo ɗettata fi kupugol on ɗon leere kadi yo nayi fi ɗuytugol volume haray ko ɗum noon si tawi noon woni bee taƴa haray koye yahan ad-darurat tuqaddaru bi qadariha haray ɗon kañum kadi ko ya accu ha yewtere nden nde timma si nde taƴa kono sellata ya accu ha ko ini ɗon ashhadu an la ilaha kupa ɗum ɗon si wona hara bi charte hara anda mana o si tawi noon woni anda a nanata arabo anda ko firi ɗon kañum kadi daiman ko natorten a darurat tuqaddaru bi qadariha haray koye a ɗuytu volume ma ɗum kupa sabu angal andugol ma ngol haray a ala bakkato amma noon siɗa andi ko wona e wowlede kon haray ko ɓuuri moƴƴude ko ya ɗuytu volume on si tawi be taƴa acca ha ko ɗum woni haala kanka timma si tawi woni taƴa wallahu alam ok ɓe gayi hara ɓe gayni ɓe faami joni awa joni mi udditande hikkiɓe ɓen ɗo jarama yo Allah hokku mbaraji ɗi inchallah assalamu aleykum ɓe numéro waaleykum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh usaade no jenti on ɗo salamu aleykum wa rahmatullah waaleykum salam nam wono min landanga wono compagnie ji no ko amen nga tawi a woni ko compagnie ji maɓɓe a bonnike wono leeru heɓi téléphone ma wono ɓe osketeni wono $10 ma $5 ma mbuuɗi seeɗa wono so tawiniɗa faala noddigol laggine ma nokkugo ko noddira so tawino wono on tigi noddu ha ñamgol ɗin ɗo mbuuɗi a fiimo yoɓanade ara ko ɓeya tun okkuma ha ko noni ma ok ko inneten kala ko goɗɗo okkuma no dagi ya ɗettu bimana hari inne wondema hilan mari hilan ɗuma compagnie
wona ɗon ha compagnie on ɓayi soodo kala ko ɗum woni mi charge ay ñande goo mi fina mi tawa hiɓe ɓe addanimi $50 ɗuma cadeau haray no selle nanmi yomi ɗumano sabu ɗum ɗon ko dokkal sabu ɗum ɗon ko aɗa dokkal ko woni sellata ko honɗum komi yawmi signida e maɓɓe ɓe inna lewru be lewru hiɓe mari innega wondema mi yaaka compagnie ɓe inna lewru be lewru hiɓe mari tombolamo ɓe waɗata kala gañiɗo ɓe jonna ɗum ɗo min noon mi yaara anniye an o honɗum mi yaha mi signida e compagnie on fi an ka fi gañagol on tombola ɗon haray hannde kadi aɗa dagaki sabu ɗon hannde kadi mi waɗi ko wiyete alqimar mi waɗi ko wiyete tombola amma silan e compagnie o ñande goo addanilan ko ɗum woni minute aji maɗum ɗuma cadeau haray ɗum ɗon fala basa haray ɗum ɗon haray saria on haray ɗum ɗon e ɗuma harmina sabu ɗum ɗon ko dokkal ngal haray kefere no wawma okkude jaɓa si tawi woni ko okkuma kon ko hunde daguinde wallahu alam jazakallahu hayran woɓɓe ko kanno ko leñi miɗo wawi wolde joni Halimatu aɗa wawi wolde ok assalamu aleykum waaleykum salam haray ustad min landalalngal ko wono nanen ko mako ɗon ko wi ɗon haray no par exemple no woodi ko Viber ni hara ɓe nodda si janngugol donc mi faala andugol ko honno won ɗon jannude ɗon hara mi naatay si windagol ngol kono hara gerdete no haray ko simple haray noon hinaka Viber darsuji ɗi woni kaka YouTube voilà ka YouTube ɗi woni ka YouTube si tawi woni on naati ka YouTube haray koyo windo ɗuma adresse on oustaz Mamadou Alpha après si tawi woni ɗuma udditike clique on hoore vidéo goto o yiya photo hunga to soko ley clique on ɗo yawka playlist ɗon haray hannde kadi on hiya defte ɗen nde ɗuma affiche to yeeso mo ɗon hannde kadi ko onon suɓoto deftere nde faala jentade nde fiyon par ce que defte buyi haray hino wattede ka pular hannde kadi noon hannde kadi ko onon suɓoto deftere nde faala ɗo siko nahu faala ɗon siko usul faala ɗon so tawi woni ko balaga so tawi woni ko ɗuma mustalahul hadis so haray si waɗin ɗon piiji haray kaka YouTube woni wona ka Viber tawa so Allah jaɓi inchallah ɗuma haray kadi noon si tawi woni on tigi no jogii difficulté e muɗum haray on tigi no wayla noddude ka téléphone haray ɗum ɗon kañum kadi haray numéro an o henno toon si on tigi maɗum jogiiɗo numéro an o haray min on komi disponible recevugol on tigi fi hollugol on tigi kono on tigi hirta deftere inchallah awa inchallah jaɓi inchallah albarka jooni jarama assalamu aleykum inchallah na miɗo wawi feƴƴude min mi ɗolan ni allo oui awa gasi awa ɓeyano ka ligne awa joni si lande ɗen ala haray ndaare no waɗire ɗuma du'a won awa wa aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh awa oui oui
hara ɗuma hara ɓe ka radio nani question ji ɗin kare mi fuɗɗito ɗiga ɓe kas kaypo silandi ko minen min nanata ko hito mon tun onon min woni nande ok awa haray ko woɓɓe landi ga wo haray si tawi woni mawɓe ɓen suɓanike mo sonnajo haray fi jombere tawan noon kanko noon wona on ɗon o e ɗuma hiɗi o hiɓoya noon goɗɗo goo tawata hara on ɗon no tinni e diina kanko hara kon ɗon hini haray no dagi o firtu ko mawɓe ɓen faalananomo kon o ɗettamo o faala on ka haray dagaki koyne ten ka jabagol on masala ɗon haray enen wano fulɓe fuuta ɓen haray ko wowtuɗen ko wondema ko mawɓe men ɓen toranto en kono haray fil asli ko ɗum ɗon ɓuuri moƴƴude kono noon haray sarti dewgal ko taw hara jombidirayɓe ɓen no hiɗidiri sellata fes yon ukkidir himɓe ɓe hiɗidira ɗum sellaka dina men few hayno si tawi woni ɗen waɗude sabu sonnajo go arno ka nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam o ari o inni nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam o inni mawɓe an ɓen okkitirilan neɗɗo momi hiɗa nulaɗo maaki inni awa ko an andi si wonay ka wonata bimana nulaɗo inni ko an andi si wonay ka wonata sabu sella fes ukkidirgol himɓe ɗiɗo ɓe hiɗidira sabu allah subahana wa taala ko ɗum inni wondema ɗuma jombidirgol ngol o inni wondema wa min ayatihi an halaqa lakum azwaja o inni wondema no jeeya e nemaji makko ɗin ayaji makko ɗin mandeji makko ɗin o tagani on sonnaɓe li taskunu ilayha fiyo ɓerɗe maɓɓe ɗen fiyo ɓerɗe mon onon worɓe ɓen e rewɓe ɓen yo deeƴu joni noon ko honno ɓernde ma ɓuttirta sa tawiɗa ukkidira an e goɗɗo mo on hiɗita allah inni sabu jannguɓe ɓen fof no fotti wondema ɗo laamu on ko laamu ta'lil ko wiyete laamu ta'lil bimana ñawore nden ko fi ɗum ɗon nde wowlana allah inni mi waɗani ɓe sonnaɓe hakkundeji meɗen sino jombidirde li taskunu ilayha ko fiyo ɓernde ma nden deeƴi o ɓeydi ɗon kadi wa jaala baynakum mawaddatan wa rahma allah inni wondema o waɗi kadi ko wiyete giggol e yurmede hakkunde moɗon inna fi dhalika la ayatin li qawmin yatafakkarun allah inni ɗum ɗo ko mande wonande himɓe miijitoto ɓen haray ɗettugol goɗɗo warkidira e goɗɗo tawata sonnajo hiɗa ma gorko on hiɗa ɗum ɗon no lundi dina men kan itlaqan haray noon ko ɓuri moƴƴude si mawɓe ma ɓe ɗaɓɓanima goɗɗo tawata ɗa hiɗimo ko ɗum ɗo ɓuri moƴƴude e di ammu suɓoyɗa kono noon si ɓe suɓanima goɗɗo mo a hiɗa sella fes sabu dina kanko innani yen jombu ko fi yen ɓutti joni noon si tawi woni ɓe naadoyima ka ɓernde ma ɓuttata andi a woopi hikmatu ko mashru'iyati ko wiyete kon haray azawaj haray sella few ukkidirgol haray ko inneten ɗo masala on ko ɗum gorko on no sellanamo accutugol mo hiɗa on jokka mo hiɗi on mutlaqan hayno si mawɓe makko ɓe weltaki sabu ɗum ɗon natora e ko wiyete ɗoftagol nene e baba no yamira kono no mari hududu bimana no mari keeri ɗo haray kadi ko ɗum woni haray ko ñaawore allah nden hikkinte yeeso e hoore ko wiyete ko nene baba nulaɗo noon ko wasiyi jomɓe ɓe maaki wondema tunkahul mar'a li arba haray sonnajo no jombire piiji nayyi ɓe limti ɗi fof li jamaliha wa maliha wa nasabiha kono ɓe maaki jombire sonna ɓen sabu jokkugol maɓɓe dina kan ɓe maaki son wayi ɗum ɗon tarifat yadak haray an e sondiya o waynodiri haray ko inneten kala faalaɗo jombude yewɗa ha jooma dina hay sina on siɓɓe wota jenton ko wiyete kaari ko ɓeytun jomba kaari ɗum ɗon haray ha naka sariya meɗen haray noon ɗuma meggiti landal ɗiɗaɓal ngal landal ɗiɗaɓal ngal kongal wala yewtudugol e sonnajo mo faalaɗa jombude haray no dagi sabu ka newnanaɗa ɗon ya ɗa wawi darugol yeeso makko ngol e newe makko ɗen haray ɗum ɗon no dagi yo yewtu kono noon ko na yo yewtu kadi ha fanti noon bimana na yo yewtu ha natoyon e sujet ha yewton e yewtereji goo tawata hara wondema ɗin ɗon ɗi yewtama o hakkude aɗa e ɓeygu mum sabu wona ɓeygu ma taw kono noon sikku ɗo yewtude fi yewtugol ene darugol si tawi woni haqqillaji moɗon no yaadi
ndarugol si tawi woni programme ji moɗon no yaadi ndarugol noddamo hangasa ndara si tawi woni himo mari mo jangi dina maɗum testamo inna wondema firtayɗi salligi ko jelu ɗum ɗo ko jelu farillaji ɗum ɗo ko jelu hara ɗum ɗo fof no dagi amma noon natugol e sigeji e yewtereji tawayɗi hara ɗum ɗon ko aden e ɓeygu mum tu ma yewtugol fipiiji goo haray ɗum ɗon haana haray ko inneten no sella yewtereji hakkunde moon si yewtereji ɗi yawtali keeri kono siɗi yawti keeri hay siɗi raɓɓiɗi siɗi yawti keeri haray yewtugol ɗon ngol dagaki saabu haray ko sonnajo janano wonɗa e yewtudude ko woɗi sariya on ndewɗan ma yeru ɗum ɗon ɓe darura haray daiman ko inneten a daruratu tuqaddam bi qadariha haray koyo yewtu ko woni essentiel kon ko heddi kon tertoɗa ɗum noon saabu ñande wari ka galle ma o on wawa yewtugol ko famɗo wo wallahu alam haray koɓe landi ɗo wondema haray dewgal ngal haɓɓaka taw kono musidal ngal e ɓeygurde nde haɓɓali dewgal ngal taw haray noon mawɓe ɓen no haɓɓiti haɓɓay ngal haray sukan falaka ko inneten no sellana e suka on firtu saabu ko suka on woni e jombude no sellanamo yo firtu saabu fi honɗum haray ɗo karama koɓɓen no inni ida ijtama'a dararani da'iman yuqaddamu akhaffahuma si lorraji ɗiɗi hawtiti tawi be waɗa goɗɗi e majji haray ko ya waɗu ɓurɗo jasude o saabu ɗo haray si a nunnannoɓe firtugol aadi no haɗa jombugol mo tawata hiɗa andi wondema on naɓidoyta no haɗa kono ɗum ɗa firtugol aadingol ɗum ɗon ko lorra jasuka ɓuri e diya maɗɗodir e neɗɗo mo annduɗa a hiɗa wuuri do gurde duuɓi capanɗe haray ko inneten ko ya firtu sa hiɗa ta jaɓu fewu par ce que fiyon no si wona ɗum a tampinoye sonnajo saabu no gasa sonnajo on ɗetta ɓernde mum nden fof jonne an hara hiɗa andi ka ɓernde ma yiɗa maɗum o an gorko ɗetta ɓernde ma nden fof jonna fi o sonnajo hara sonnajo hiɗa ɗum ɗon fof ko lette so hii sariya men on sinki ko wiyete at-talaq certal ko tawde si hewti e poyinji goo tawata famodirtaki fi koyo seede hande noon ya yawoy ha seedoyon hara ɓiɓɓe ɓisike muɗum piiji ɓisike muɗum si tawi tun ɗa andi a hiɗa wota jaɓu natugol few saabu haray nambaraji aroyeyɗi yeeso ɗin hiɗi tiiɗi ɓuri nambara firtugol dewgal ngal haray ɗon a yoɗira wondema gollitirgol kama koɓɓe mbi kon ɗum ɗon no jeeya e maqasidu sharia innugol ijtama'a dararani haray tawi woni lorraji ɗiɗi hawtodiri tawi be waɗa e goɗɗo e majji haray ko hombo suɓotoɗa ko akhaffahuma ko ɓurɗo jasude on haray koyneten ɗon ko ya firtu ko haldudunoɗa kon e maɓɓe ya jomba ɓurɗo jokkude diina on kon saabu haray ko wasiya nulaɗo sallllahu alih wa sallam nulaɗo ko maaki koye jombu wondema hiɗi sonnaɓe hiɗuɓe diina kamɓen rewɓen kañum kadi koyeɓe suɓo worɓe joguɓe diina jogiiɓe jikkuji moƴƴi haray kala faalaɗo ma ittude e ɗum ɗo wota jaɓu few saabu nulaɗo no maaki la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati l-khaliq sella ya ɗofto tagangel acca ko ɗum woni lurra sariya allahu subhanahu wa ta'ala nam oustad joni so tawi ɓe landi ketol lande ɗiɗi ɗa no duudigal joni ɗuma joni ɗen ɗuma hotude ka radio i joni minen kadi ka radio min udditana ɓay yimɓe ɓen no ɗuuɗi ga oustad awa gasi joni ɗo wawi noddude ɗo wawi yewtude ka radio inchallah ok min udditani woɓɓe ɗo salamu aleykum ɓe numéro mum sakkitori 1612 salamu aleykum assalamu aleykum ɓeɓe numéro mum sakkitori 1612 awa haray ɓen ɗo no wedditi ka téléphone lan udditande hikkiɓɓen ɗo assalamu aleykum ɓe numéro mum sakkitori ko 4547 salamu aleykum aleykum assalam taala wabarakatu min ko goɗɗo ini lan ɗo yomi landanomo wondema o ari o tawi woɓɓe hino juulude o ari o joyni wonɗo e julnude on tawi jaka wonɗo e julnude on mi annda si o maro nawnare kono tawi o wata wadde sujuudu on ka leydi kono ɓay hari o joynike ɓe so o anndi
wondema o yawata wadde sujud ɗon ka leydi koyo ar ha e laawol ni turo ɓanto o dari ɗon o ala jippoyaade han ley wosi tawi ɗon noon o fuɗɗitoyto julde makko nden ka haray konno waɗirta ɗum ɗon si yaarino ɗon ko innete haray masala on ko masala alkhilafiya bayna alfuqaha haray karama ko ɓe no poɗodiri si tawi woni no sella yo imamu on yo taw hara ko ɗum woni almaɗo on hara hino mari doole ɓuri almiɗo on kono ɗon ko ɓura jiccinede ko wondema haray tabitinulaɗo sallllahu alayhi wa sallam ñandego kaɓe tooli ɓe julni kamɓe hiɓe tooli haray ɓe ɓaawo ɓen woɓɓe no dari woɓɓe no jooɗi ɓe yamiri kadi yimɓe ɓen jooɗo haray ko innete sa naati ka julde maɗa tawi goɗɗo no darino ari a tokkike en makko ɗon niya ma on a annda wondema oya timma tere yahoye noon ka sujudu o ronka hiide aray ko innete koya ñentimo si on gayni a fuɗɗitotako leanna saabu allah subahanahu wa taala ko daali fattaqullaha mastatatum hulire allah no wawirɗon min noon kadi arno mi tawimo mi sikkuno wondema haray imo wawi piiji ɗin fou mi ari mi tokki ɗon hande kadi haray farlakilan fuɗɗitagol saabu ka mi naatayno ka julde hari mi wiɗetti ko mi waɗi ko wiyete attahari noon ko ɗum haray mi ari mi tawi oya mi tokkike ɗon haray no sella hay si tawi woni mo fuɗɗitaki ala alqawli rajih haray noon masala on ko masala khilafiya bayna alfuqaha saabu hiɗen andi imamu maliki kañum haray ka mazhabu maɓɓe haray jooɗiɗo wawata ko ɗum woni jolnude dariɗo saabu daiman koyo imamu on wonu aqwa min almamum haray noon ko innete ko ɗum waɗi ka mazhabu maɓɓe kadi wano mazhabu malik e mazhabu innen wondema abi hanifa mazhabuji maɓɓe ɗin kamɓe ɗiɗi kala haray ko ɗum woni si imamu on ko sunna woni e julde sellata juulowo farilla yo tokko ɗon kono haray karama koɓe gono yaari wano innen wondema ahmadu bnu hambal wa cheikh ibnu taymia wa ɗuma ibnul qayyim ɓenno fof no sellini haray ha imamu on no wawi wonude adafu min almamum bimana imamu on no wawi wonde hara no lo'i ɓuuri hekkiɗo ɓawo bimana wonɗo ɓawo no wawi wonde hara no dari imamu on no jooɗima hara imamu on inne wondema hara wonɗo ɓawo on ko farilla woni julde wonɗo imamu on hara ko sunna woni julde haray ɗin ɗon no dagi ala al qawli rajih haray ko inneten hinaɓe fuɗɗito wallahu alam machallah on jarama aleykum baraka waaleykum salam ɓeɓe numéro mum sakkitori ɗo ko 1063 salamu aleykum assalamu aleykum oustas waaleykum salam wa rahmatullah min miɗo marɗo lande ɗiɗi kono ko raɓɓiɗuɗe ko wiɗon nanen kon ɗa fi ɓuro an on waɗugol ka portable ji joni so tawi noon par exemple on tigi no heɗade hara ko ɓuro an on tigiriɗa heɗade goɗɗo noon noddima e hoore ɗum ɗon ko honno hara ɗon wiɗon ɓaynane on wino e hara wano sino noddinde par exemple waɓutuji ɗin ɓe inni tun allahu akbar bon goɗɗo noddima ɗon kupi hara on tigi taƴi ɗum on say noon ɗum ɗa ko heɗagol wonɗa ɗolle yimɓe ɓe noddete kono hara ɗon wiɗon no voilà si tawi woni hara goɗɗo noddima ka téléphone maɗa alqur'ana on no janngude sellata ya kupu alqur'ana on fi notagol goɗɗo mutlaqan ɗum ɗon noon khilafa ala bayna al ulama karama koɓɓen fof malikun wa shafii wa ahmadu bnu hambal wa soufiane athawri wal awsa'i ɓe fof hay e goto yaltali toon bila khilaf karama koɓɓen fof no fotti ijma'an wondema jagota ko few taƴugol yewtere allah nden noto bani adama hara si goɗɗo no jentade num alqur'ana hara wondema goɗɗo noddima koya acci sona ɗon ha kupa alqur'ana on imma nodditamo ma acca nden on o noddoye haray sellata few kupugol daalol allah ngol fi notagol bani adama hun foofu kun allah daali wa khuliqa al insana da'ifan bani adama hun kun koko low kun sellata kupugol yewtere allah nden fi jabagol bani adama few ɗon laaɓanilam pos on jarama e ɗiɗaɓum ɗum kadi koko ɗumannaki no gasa moƴƴa kono min haray no wonanilan jiɓiliɓi seeɗa e wano wonɗo men wajorde ɗo ni fen ɗo tuma wo on inna e nelaɗo mouhammad sallllahu alayhi wa sallam donc mi nana noon ɓe inna nanɗo goɗɗo no wi'i ɗum ɗon wo on tigi koye innu kañum kadi sallllahu alayhi wa sallam est ce que par exemple wano wonɗo men wajorde ɗo ni no gasa e nder waajum gootum on wi'ay ɗum ɗon ko yahata laabi sappo on tigi no doit répétude chaque fois ka wi ɗon on tigi kañum kadi wiya sallllahu alayhi wa sallam ka
aranun ɗum ɗum won ɗuma haray ko wiyete daiman nuraɗo sallllahu alayhi wa sallam inni ko ala neɗɗo wonɗo neɗɗo wudduɗo ɓuri nanuɗo inde an nder runki juulugol e an Allah subhanahu wa ta'ala kadi dali inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima ka Allah e nula e malaikaɓe makko ɓen fof ɓe juulude e nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam onon gomɗimi kadi juule haray noon ko inneten ɗo haray ko woni ɗuma asli on kala ka nanuɗa inde nulaɗo ko ya yewtu ko ya juulu e maɓɓe sabu ko nema jogiɗa bimana sa wowluɗon nde wotere e wowluɗo laabi ɗiɗi e wowluɗo ala laabi tati ko wowluɗo laabi tati on ɓuuri jogade baraji kono si tawi woni goɗɗo innen wondema hara no jokkitunoena inna wondema no wowla nulaɗo si ɗuuɗi ha ɗa wawi hande kadi jabagol nde wotere ma laabi ɗiɗi kono noon kono jaborɗa o hande kadi jogorɗa baraji hande kadi noon ko e ma hiltoto siɗa faala baraji juula e nulaɗo si tawi ko nde wotere juuluɗa e maɓɓe haray wondema a juuli e maɓɓe nde wotere haray ɗo on Allah noon ko daali falyatanafasi lmutanafisun Allah kadi daali wassabiquna assabiqun ulaika almuqarrabun adondirayɓe waɗugol ko moƴƴi ɓen ko ɓen ɗon ɓuroyto ɓattade kadi Allah subhanahu wa taala Allah da daali kadi wasari'u ila mahfirati min rabbikum haray juulugol e nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam no jeyora e musara'a no jeyora e tasabuq bimana fastabiqu ila alkhayrat adondire waɗugol ko moƴƴi ɗum ɗon fof haray no naturi hande kadi noon koye bani adama on hiltoto ko baraji seeɗaji falɗa ka ko buyi siko buyi haray yewta sallllahu alayhi wa sallam haray min kadi haray ka bayana ga haray no gasa haray ko mi winda sallllahu alayhi wa sallam o kono nde tawde baraji no e muɗum hande kadi ko ɗum addata yo wowle sallllahu alayhi wa sallam ko ɗum haray kala ka nulaɗo wowla ko ɓuuri moƴƴude ko hayno sallllahu alayhi wa sallam sabu si Allah subhanahu wa ta'ala e malaikaji makko ɗin fof ha ɓaali winnugol sallllahu juulugol e nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam haray ɗum ɗo kadi o yamiri en kadi en juulumo haray ko ɓuuri moƴƴude ka nanɗa inde nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam wo ko ya hinnu sallllahu alayhi wa sallam haray noon jaɓɓitoɗen ɗon masala on no ara e nokta haray si tawi noon woni ɓiɗɗo ma ko Muhammadu o innete haray ɗo waɗɗaki ya hinnu sallllahu alayhi wa sallam sabu sa noddimo haray wona nulaɗo faandiɗa haray ɗon on sella si ɓiɗɗo an ko Muhammadu e ɗuma innete tawata hara tuma goɗɗo noddimo ɓe amina sallllahu alayhi wa sallam sabu sallllahu alayhi Muhammadu faandaɗo on mo wiyata sallllahu alayhi wa sallam ko si tawi woni ko nulaɗo faanda wona innitiɗo inde nulaɗo nde wallahu alam joni jarama boy Allah joni haray heɗen yawde kadi ka lawol kisal haray ko ka Skype e ɗuma udditane ɓen ɗon kañum kadi ko wiyete kon haray lande ɗiɗi inchallah barka boy usaɓe ɗo yon udditan ɓen waleykum salam Oustaz salamu aleykum awa woɓɓe kañum kadi no lande gawo o haray waɗugol istikhara on si tawi woni kaka witirire ɓe waɗata ka ko honto ko inneten haray waɗugol istikhara no mari haray tabiti nokkeeli boyi tabiti haray koya waɗu karukuure tabiti ko honto ko wondema ko sa gayni tabiti koya waɗu ka sujude bimana ɗinɗon noneji ɗon fof saabu karama koɓɓen no inni wo si tawi woni ibada bimana dewal tawi hingal mari noneji buyi ka tabitiri ka hadisaji haray no sellane waɗugol none mo faalaɗa wo haray noon ko ɓuri moƴƴude ko wondema ko jillidirgol noneji ɗin fof haray ko inneten no sella yon waɗu ka ruku'u no sella koyon ɓanto no sella koyon salmin fewsi waɗon istikhara ɗin ɗon fof haray tabiti ka hadisaji nuraɗo sallllahu alayhi wa sallam haray fof ka tabiti haray noon wono hiɗe mari palgueɗe waɗeten ka istikhara woɓɓe no sikka si waɗi istikhara ko ɓe waaloɓe hoyɗa si ɓe anda si Allah jaɓi ka jaɓa la sa gayni waɗude istikhara hande kadi koya waɗu ko faalaɗa wadde ko la yustaratu sartinaka be tun waaloɗa hoyɗa la ko a waɗi istikhara ko tindini wondema a halfini hunde nden Allah subhanahu wa ta'ala Allah noon daali wa idha azamta fatawakkal sa ko ɗum woni sa fiɓike ka ɓernde ma ha a waɗi istikhara hande kadi koya naatu e gollal ngal
haray naya innu to mbemi waalo mi hoyɗa haray ko inneten waɗugol ka ruku'u waɗugol ka sujudu waɗugol si salmini ɗum ɗon fof haray no tabiti ka hadisi saji nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam jannguɓe ɓen noon ko no jeeya e alqawaidul fiqhiya qa'idaji fiqiyankeji innayɗi wondema kala dewal tabitirngal noneji ɓuyi haray no sella ya waɗu none mo faalaɗa o ko ɓurno moƴƴude ko ya jillindir noneji ɗin wonde waɗa ka ruku wonde waɗa ka sujud wonde acca sa salmini waɗa hay ɗon a gollitiri hadisaji ɗin fof kama koɓe inni aljamu ay awla min attarjihi ay hawtutugol hadisaji ɗin no mari doole ɓuri innugol gollitirgol goto acca goto wallahu alam. usta menen kam min udditande ga goto kadi usta no kaka no on tigi juula han gayna waɗa rakateni fi ɗuma on istikhara on voilà sa waɗoy noon istikhara on ko honto no janggata du'a on ko ɗum nomi sifiɗo joni inchallah haray an woodi landotoɓe kadi landal gotal ka Skype ɗo feƴƴen ka radio haray woɓɓe no landi ga wondema haray ɗuma haray ko ɗum woni aybinayɓe sahabaɓe ridwanullahi alayhim aybina kadi sonnaɓe nulaɗo ɓen sallllahu alayhi wa sallam surtout seyda aicha hadisul ifki haray ɗen andi haray ɗuma aya alqur'ana yele ari waɗugol seyda aicha bara'a bimana laɓɓingol ɓe haray no ɓeɗo landi sa yewaji ke sifa on neɗɗo ɗon ha a ronki ha o neɗɗo on taƴike ma haray noon sariya on no harmini yo julɗo e julɗo a taƴodir haray ko ɗum woni ñawore ɗum noon haray musidɓe julɓe ko atti kon d' abord haray yennugol ɓe sahabaɓe ma yenna ɓeygure nulaɗo nden haray kala waɗuɗo koyne wiyete tanu bimana kala barminɗo kala mankuɗo respect sahabajo ande ko nulaɗo o manki respect sabu piiji ɗin haray ko ɗum sabu ko ɓe sahabaɓe yettinani en hadisaji nulaɗo ɗin sa udditi ɗo riyadu salihin ma sahih boukhari ma muslim ma nasai ma tirmisi ko honɗum hiyata toon ko sahabajo inni naniri nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam barmingol ɓeɗo ko barmingol sariya on barmingol ko ɗum woni sahabaɓe ko barmingol alqur'ana sabu ko kamɓe mooɓi alqur'ana ko kamɓe yeeti en asbabu nuzul sababuji jippagol ayaje ɗen haray ko ɗum woni barmingol ɓe sahabaɓe ande kala mo hiiɗon no barmina sahabajo ande o neɗɗo ɗo ko faala ko yenno nulaɗo barmina nulaɗo kono ko ɓay ɗum ɗon no teddi ka ɗengal makko o rewringol lawol ɗa haray musidɓe julɓe haray hilan waɗi bayana laaɓuɗo poyi hentiɗo feŋ fii ko wiyete fadailu sahaba fii ko wiyete kon ɓure sahabaɓe haray on tigi hilto ka laawol kisal haray bayana on hino ha nder ton amma noon ko yowodiri e ɗuma landal ngal ko wiyeten aslan si goɗɗo yenni sahabajo tawi himo jangi himo andi wondema hina e hoore majjere haray wano ka mazhabu imam malik haray ko o kefero mutlaqan ko kefero murtad o yalti dina sabu fenno sabu hina fi ko yenni sahabajo kon sabu o yedni o ko ɗoni hoolaki ayaji buy allah daali wondema radiyallahu anhum waradu anhu
Allah inni sahaba be mi weltanike haray non janguɓe usul ɓen fof no fotti wondema aya so wowlama mutlaq o heddoto ka itlaqihi haray Allah subhanahu wa ta'ala inni laqad radiya Allahu 'anil mu'minina iz yubayi'unaka tahta shajara Allah inni wondema haray o weltanike ɓen bay'unoɓe mo haray nulaɗo sallallahu alaihi wasallam kala leggal ko homɓe no wonno ɗon ko seydina Abubakar seydina Umar seydina Usman seydina Ali haray yennugol sahaba ɓen ko ɗum woni ko jalkitugol alqur'ana jalkitugol alqur'ana on noon haray kala ko ɓen fof no fotti haray on ɗon ko kafir amma noon mo yenni sahabajo tawa ko majjere makko tawa ko wondema ko fi o anda o ɗo haray ko innete wondema o wonali kefeero sabu o anda sabu himo mari ko wiyete almania himo mari ko wiyete almania ɗum ɗon e ñawatama ko kefeero kono ko inneten wondema karam ko ɓen inni ko yustatabu o noddete o inne wondema yo tuubu yo accu e ɗin piiji haray o andine ko si tawi noon woni sifa on neɗɗo ɗon mo taƴikema tawi mo mari gandal mo andi ko jokki kon feewa haray ɗum ɗon on ɗon natora aslan e hadisa innuɗo on wondema julɓe taƴodirta sabu si tawi woni koye hoore andugol o woni e yewtirde ɗum ɗon haray o fenni alqur'ana sabu Allah subhanahu wa ta'ala jippini ko ɗum woni ayeje safha kamila fi yetagol wondema ɓe toñu ko wiyete kon haray seyda Aisha haray kala yaaruɗo ngol sengo ɗo tawi mo andi hay sa taƴodiri e makko duuɓi temedere wona an e julɗo taƴodiri sakko inna on hadisa ɗon a ñaawa e mo hakkudeji moɗon si tawi noon woni hara o anda haray ko yamiraɗa ko gerugol no andira haray wondema ko inneten taƴodirgol ɓuri balɗe tati no harmi illa li maslahatin so wona hara no mari maslaha haray hadisa on ko inni sellata julɗo a taƴodiri ɓuri balɗe tati ko inneten on ɗon hadisa no waɗa taqyid mi mana on ɗon ko mutlaq himo waɗa taqyid ɗum ko on ɗum ko innugol wondema illa li maslaha si maslaha no nder ɗon no sella taƴagol mo ɓuri balɗe tati haray noon surtout ko wano on neɗɗo yettowo sahabaɓe ɗo sen tawi taƴagol mo ngol adda yo hiltito e ko jokki kon haray no sella yen taƴomo hay tawi ɓuri ɗuma ko wiyete kon haray balɗe tati ɗum ɗum ko si ɗen taƴƴini o anda amma si mo andi o tewtoni pas o feeta o hangaka o yenni sahaba ɓen haray oɗo o yeddi alqur'ana kala yedduɗo alqur'ana noon ko kefeero kala ko wonɗo kefeero haray hande kadi o natora e ɗiɗa hadisaji sabu hadisaji ɗin ko inni wondema julɗo e julɗo taƴodirta kanko noon o natora e kan haala ɗon haray ko ɗum waɗi koyen gollitir kadi nususji ɗin fi mawdi'i gollitiren ko ɗum woni hadisaji nulaji ɗin ka nokkuji majji haray ɗum ɗon ko wiyeten haray si o neɗɗo o feeta o hangaka o nawna himo andi haray oɗo aslan komo kefeero ala qawli ulama haray noon inne wondema ka mazhabu imam maliki amma aljumhur bimana malik bimana ash-shafi'i wa hanafi wa ahmad ibn hanbal ɓeɗo inni haray ko honɗum haray o waɗi ɗum ɗon kañum kadi ɗe inne wondema jumhuril ulama imamu maliki kañum sa yenni sahabajo tawi ɗe andi a feeta a hangaka ko a kefeero amma ka imamu shafi'i e ka ahmad ibn hanbal e ka koko wiyeten kon ka abi hanifa ɓeɗo sa yenni sahaba ɓen koye ndaaru ene ɓe sahabaɓe ɓe yennuɗa ɗo ko sahabaɓe hooloraɓe ɓen tabintinɓe diina kan kahina kamɓe sa yenni sahabajo tawi on ɗon wona sahabajo ko ɗum woni felliɗo hadisa wona sahabajo laamiɗo julɓe ɓen mi mana wona seydina oumar wona seydina ɗuma ousmane wona seydina ababacry ɓe inni haray on ɗon waɗi bakkatu mawnuɗo kono wonal kefeero amma sahabaɓe hooloraɓe ɓen tabintinɓe hadisaji ɗin jumhuril ulama ɓen ɗon kadi inni siko ɓen ɗon jalkutuɗa siko ɓen ɗon toñuɗa siko ɓen ɗon mankuɗa respect haraɗa fiɓori ka ɓerdema a feeta ha ngaka haray ko a kefeero mutlakan haray ko ni haray ɗuma wiye awa ɗuma haray heɗen wawi hattude ɗo hande awa usaji ɓayɗo yimɓe ɓen no ɗuuɗi ga mi annda so ɗum ɗo fof landoyte par ce que yimɓe ɓe no landi buyga awa ɗumannotako par ce que ga haray woni ɗuma 23h30 probléme usaji joni ɗum ɗon e wattira yeeso si Allah jaɓi milla mari haray ɗuma radio mon on landal goɗɗo hirtamo ka internet e hirta bayanaji ɗin kadi na haray ko honno goɗɗo hirta bayanaji ɗin ka radio mon mbiɗo Amérique sa noddi on ɗon kadi a heɗitoto bayana oɗo feƴƴuɗo ɗo yo e darson hewtude e talata ɗuma Amérique noon radio Amérique on kono moynete
na radio Amerique ko o radio lawol kisal ɗo ko numéro on woni numéro Amerique. Numéro wonɗo on ka lawol kisal hara ko numéro Amerique on ka hara ko numéro Amerique on ɗon hino ko 001 oui 71 non mimo déjà ka internet nam andi ko internet ɓe waɗi leydi be e numéro mum awa suɓade numéro on ɗon kono ko oɗo numéro tun yata ka recording ko are sira ton ko oɗo tun natata ka fiiɗum ɗon ane ɗuma jonno kaka radio jantotoɗamo kaka téléphone kaka ordinateur kaka téléphone a nodda woni ka radio wona oti noddiri ni heɗagol bayana on ɗo wona wopuɓe ɓen ɗo ila ɗo ha e talata si oti noddi o jentoto bayana on si ɗon noon feƴƴi pay koye ƴetta e bayana on wattoyamo ka lawol kisal ha belam jaaboɗo woɓɓe no nodda ɗo assalamu aleykum awa gasi oɗo ɗuma awa gasi ça va ane jonno compte natte après nde mbage enen ko ga wonde mi nodda yo la wawi jonnude numéro on ɗo hara wonɓe ɓen nder ga kadi faalaɗo no wawi mo windude ɗon ok ɗuma ok probléme ala joni ɗuma joni haray ɗe wadde addu'a won haray mi sikki tun haray no woodi ɗuma worɓe goo wonɓe e jentade haray si tawi woni tedduɓe kañum kadi hino e muɗum haray en jarni fof haray en jarni kañum kadi haray ɗuma organisateur ɓe ɓen ɗo haray daiman hiɗe ɗuma weltaniɓe saabu haray argol ha leyɗe porto ɗo tawata ko saabu ɗiɗo piiji moɓidiri en haray wallahi no jeeya e ko nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam maki kon wondema taraktukum ala almahajjati albayda leyluha ka nahariha la yaziqu anha illa halik ɓe accani en piiji laaɓuɗi poyi hentiɗi feŋ ko ɗum woni alquran on e sunna nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam haray men jarni kadi fof haray kadi on tigi ko disponible kañum kadi kala ko tawata jama on no hattonjini e on tigi haray wallahi on tigi haray hino Belgique ɗo haray ko Italie mi wonno kono fewndo ni ko Belgique mi woni min e ɓe guur nden haray vraiment ñande tawata haray jama o nattonjini on tigi on tigi kañum kadi haray no hattonjini e jama on haray e fof ko en gootum inchallah e modi awa oustage joni on jarama albarka boy joni ɗuma joni ɗe wadde du'a o ok inchallah اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا أسيرا إلا فككته ولا مريضا إلا شفيته ولا موتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم حبب إلينا الإيمان اللهم حبب إلينا الإيمان اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والإسيان واجعلنا من الراشدين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم لا إله إلا أنت الصمد الواحد الأحد الجبار المتكبر المصور لا إله إلا أنت إنا كنا ظالمين لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله الله سبحانه وتعالى ألا من تركما من فتكما hay mede wondiga e ɓe gureji amen mede wondiga e fayɓe amen mede wondiga e mawɗiɓe amen allah subahana wa taala tabinti men e ka dina ma l'islam allah dandu men fitnaji ɗi e leyɗe allah dandu men fitnaji ɗe e leyɗe allah jonnu men moƴƴereji ɗe e leyɗe allah subahana wa taala yo allah waɗuɓe ɓiɓɓe amen ɓe men woni e heɓude ɗo yimɓe ɓantayɓe diina e ɗe leyɗe yimɓe wonayɓe manaral islam ko ɗum woni dayginayɓe diina e ɗe leyɗe ya allah subahana wa taala leyɗe amen ɗen kadi allah okkor men lanɗo moƴƴuɗo yurmeteɓe yimɓe ɓen allah subahanahu wa taala okkor men lanɗo wonowo saabu hotugol jama
ma on wuura e nemaji wuura ka muɗum allahu subhanahu wa taala meɗen torima meɗen fattima moƴƴinangol men ka amen yaltin nawnaje ka amen haray jippin nemaji ka amen allahu subhanahu wa taala yo allah yaafo mawɓe men ɓen allah kadi ɗettita en e hoore iman allahu subhanahu wa taala meɗen torima nde mayde nden no tawa men yo taw hara ko e hoore kalimata la ilaha illallah yo allah ɗettudumen e la ilaha illallah yo allah arsukomen hiɓoygol allahu subhanahu wa taala hoɗiɗa e annaba ɓen hoɗiɗa e yimɓe moƴƴuɓe allahu subhanahu wa taala ko jawdi men ari ɗaɓɓugol ɗo allah okkon men jawdi nafayndi aduna e lahara yo allah dandu men bone koye aalahoy yo allah dandu men bone ɗi télévision ji yo allah dandu men bone ndi leydi yo allah dandu men bone kala ko woni hakkunde leydi kammu allahu subhanahu wa taala min torikema min fattikema horma ko an mari inɗe moƴƴe ko an mari golleji moƴƴi ko an aray woni timmuɗo meɗen torima meɗen fattima allahu subhanahu wa taala yo allah reenu men yo allah reenuɓe fayɓe amen yo allah reenu ɗi jurriyaji amen yo allahu subhanahu wa taala tabinti imanu e ɓerɗe amen haray mi yiɗen hatta ɗo wa akhiri da'wana ani alhamdulillahi rabbil alamin ustad on jarama albarka buy joni ara ɗo min salmina ɓe guure nden fof yo allah yoɓ on jodde aljanna inchallahu haray ɗuma shukran jasila wassalamu aleykum wa rahmatullah